laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الصلاة كتابا موقوتا وجعل الخشوع في الصلاة سمة من سمات المؤمنين وطريقا للوصول إلى مراتب المفلحين. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله رب العالمين وكونوا بدينكم مستمسكين وعلى أموده محافظين وفيه خاشعين. الصلاة صلة بين العبد وربه يناجيه بكلامه ويقف بين يديه. الصلاة عمود الإسلام، قد أثنى الله على المحافظين عليها وامتدحهم ووصفهم بصفات الإيمان وجعلها ناهية عن الفساد والمنكر، جالبة للرزق ماحية للذنوب والآثام. يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يتي الله سبحانه وتعالى أولو اللهم توي محمد يتيد مفد يتيد يتم كنك الله سبحانه وتعالى waɗɗo ndeɗo julde farilla o waɗiɗe farilla waɗintinaɗo. O waɗi kadi yankinagol neɗɗo on e nder ndeɗo julde ɗum ko mande e mandeji yimɓe gomɗinɓe ɓen, ko laawol fi hewtugol neɗɗo on gooto. O alamo o kafi e tagugol ndeɗo tagore e jeygol nde e toppitagol fiyake mayre. wonno noon kadi tagore nden hana rewde goto siwona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. seedo oɗon o suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen, yo ɓanginan en ko honɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o addi en fimum e hoore ndiɗo leydi, ko honɗum o ɗaɓɓiri e yi'e waɗu, honɗum woni o faalaka e waɗu. tono Allah subhanahu wa ta'ala yo juule dow oɗo nelaɗo e ɓeygure makko nden e sonnaɓe makko ɓen e sahabaɓe makko ɓen e kala jokkuɓe peewal makko ha dalngal daro. ko ano yo julɓe kuli Allah subhanahu wa ta'ala jeyɗo ndeɗo tagore on, ko waɗi kala ko neɗɗo huli ko wona oɗo, si tawi ko kulol tun ngol ɗo tagi da e muɗum ngol haray wona ella, kono si tawi ko kulol wirningol woni ko huli ko wona Allah haray huli mere. haray neɗɗo julɗo on himo haani toppitade diina makko kan, o jogito diina makko kan e hoore soobe. e nder diina kan kadi ko ɓuuri himmude e makka kon, ko waɗi diina kan haray ka foohi ka himmi, kono no ton ko tawata no ɓuri himmude. honɗum ndeɗo julde nde tawi ko kayre ko nde tugalal e nder diina kan. ndeɗo julde nde wonɗen e juulude haray neɗɗo julɗo no hani watta ndila moƴƴa,
ɓay yonata tun wiigol mi juuli ko ma ndaara ko wonɗa e juulude kon est ce que ko ni no wawɗa noon fewndo nde juulata est ce que ko ni juulowo haani wawde ko wattiɗa kon fewndo nde juulata yalli juulowo ko ɗum haani wattade ka fewtuɗa ɗo nde hiɗa juula yalli juulowo ko ɗo fewtata ka waɗɗa hakkil makin e miijo ma ngon e fondo ma ngon ka nder julde est ce que ko ɗon juulo haani wadde fondo muɗum fi honɗum jarrabuyeji ɗin e ɗuɗude haray no weli muññaade feƴƴey si wona si tawi neɗɗo on jarribama ka diina makko o jarrabuyeɗo ko perdi ande nde heɓuɗa wo ko nde tiiɗi wo ko nde tiiɗi si tawi ko a julɗo ande nden ko montirde bakkat wonanay ma ɓantirde darja si tawi nde wonali suratuwol ngol no juulire si yehi ha tawi sohla ma on andeji maɗa ɗin ma pundeho ma koye soñdiaji ɗi marɗa ɗin ko ɗi waɗɗa suratol ngol ɗa juulira tawi nde wiiɗa allahu akbar hande kadi ko ɗum ɗo wonɗa e ƴettude place qur'ana mo janggaynoɗa on haray ɗum ɗo wonti musiba goɗɗo goo nde ɗo julde heewi e yimɓe ɓen hande ko woni nde wadde ko aadatan la ibadatan ko mbowka woni juulirde wona dewal julde nden noon so a juulinde fii hiɗa woowi juulude ma fii no juulee ka mon a juuliraali nde dewal nafata hay fus nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde wonno hiɓe yiɗi hiɓe rerɗi hiɓe maapani en hiɓe faala ye moƴƴi nde ɗo julde ɓe holli en ko honɗum woni place julde nden ka Allah subhanahu wa taala ɓe maaki neɗɗo on ko o yamira yo waɗu kon fuu juulugol ngol e zakkugol ngol hoorugol ngol e hajjugol ngol e kala naafiloji mum ɗin si a moƴƴini fof a ari yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala ko attoto ndaarude e golleji ma ɗin fuu ko nde ɗo julde si a hoori lebbi temedere suumaye ɗum memataake hitande kala sa yehi makka ɗum ndaarataake si hitande fof a itti milliard zakka ɗum ndaarataake sinande julde maɗa nden ndaara taw si julde ma nden ndaarama tawi a juuluno nde fewndo mayre juuluɗande no nde juulirte noon juuloyɗande kande juulete ɗon waɗɗa hakkil makin ka nder julde ma wawɗa no juulowo wa'ata noon tawi ndeɗo nde mara pergol nde mara ceekol nde uytaki hay nokku haray amali ko heddi kon haysi Allah no mum yaafete si a ari e julde nde tawata ko sengore nde timma hinde manki piiji buy tawi kadi amara ko wattitire ɗum bi maana amara naafiilo julde ko hebbintinore ɗum korka ma kan e zakka ma on e hajju ma ngu ndaarataake sino moƴƴi ma si moƴƴa ɗum ndaarataake few madama julde ma nde moƴƴal ɗum ala ka ndaarede iden nde ɗo hunde nde tawi ko ni woni fiyaake muɗum haray no hananma an neɗɗo julɗo on ka wakkiliɗa accitaniɗa ɗum ɗon iwɗa ka golle ma si a ari kadi wakkilo jogoɗa haqqille maɗen e miijo maɗa ngon waɗa ɗum ka nder julde maɗa sabu julde nden hinde mari yaasi yi'eteɗo hinde mari gundo si tawi ko turagol ɓanto tun jooɗo immo on tu waɗɗa tawi ko wiyete kon yankinare ko juulowo haani wadde kon hersugol hula mo dariɗa yeeso ma on mawnina mo tawi ɗum ala ka fondo maɗa
كويدا الله أكبر هاويدا السلام عليكم عندك هون توندا تاي كو سيغاندي wonda jullude fana ko ni jullita fa alansara ko ni jullita futro ko ni jullita geeje ko ni jullita subaka tay julde ma den ko ni de way haray kuntu hoore ma e jarriba ben haysi hunde majjirama idan haray nde do julde ko hunde mawnde no hanani neddo juldo on o mawnina fiyake mayre on o tinno fi tottugol ndegol sabu ko ɗo an e Allah wonɗon e sowndodirde ko ɗo dariɗa yeeso Allah subhanahu wa ta'ala waɗi oɗo ceerno imam ibnul qayyim rahimahullah o wi neɗɗo fof no mari daranɗe ɗiɗi ɗe daroto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala si darande Allah nden ɗo moƴƴi ɗimmere nde moƴƴoye si nde ɗo boni ɗimmere nde bonoye neɗɗo fof darato yeeso Allah nde himo juula o daroyo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama kamɓe tunɗi ɗo o wi si a moƴƴini daragol ma ngol yeeso Allah ka julde ma haray a moƴƴini daragol yeeso Allah ngol ñande woni noon ɗo tun amma sa bonni daragol ngol ga tawi a mawninamo a hersamo a hulamo hiɗa dari wasi tawi ko yeeso leggal dariɗa haray fiyake ma on moƴƴali idan Allah subhanahu wa ta'ala o manti ɓeeɗo yimɓe renayɓe nde ɗo julde o coobiɓe o sifiɓe wondema ko kamɓe ɓen ɗo woni yimɓe gomɗinɓe ɓe o waɗi nde ɗo julde ko nde haɗayde bone ko nde haɗayde ko aña ko nde pooɗayde arsike ko nde montayde bakkatu Allah subhanahu wa ta'ala wi nelaɗo wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa yamir ɓengure maɗa nden juulugol muññoɗa e hoore julde nden min landakima arsike ko minen arsikay ma battane moƴƴe ko wodani ko yimɓe hulɓe Allah ɓen nde ɗo julde si e wattani yila mawnugol fiyake mayre on piiji buy no woni ko hollata en ɗum no jeeya e ko holli e mawnugol fiyake nde ɗo julde sawde Allah subhanahu wa ta'ala ko o yamiri nelaɗo kon fuu ƴettude tippingol alqur'an ha e piiji heddi ɗin o jonnu jibril yo jippo ka leydi gajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam amma nde ɗo julde ɓay o faalama farlude nde hoore meɗen o wi'aali jibril yo ar yeeto nelaɗo yo o juulu bal o wi yo aran nelaɗo naɓam o yawtinimo kammule ɗin jeɗɗi o naɓimo ha sidratil muntaha ko ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamira juulugol julɗe capanɗe jo ñalla julɗe capanɗe jo ñalla ko ɗeɗo Allah e yurmede makko nden e yiɗugol malnugol en sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o uytani en ha heddi julɗe joyi o uyti capanɗe e joyi on fof ko wonno capanɗe joyi uytama capannayyi e joyi heddi ke joyi tawi on joyi kadi waggol ɗum no sattanma hiɗa faalama loore haray no metti fi idan no jeeya e ko holli e mawnugol nde ɗo julde tawde oɗo annabajo Allah mo tawi ko oɗo Allah wi ko jaatigi makko e yimɓe ɓen ka hoore leydi ɗo Ibrahima alayhi salam Ibrahim o eggi leydi e leydi o yahi o sintoyi hoɗo o acci ɓeygure makko nden ɗon o dari o yeeti Allah ko waɗiri ɗum ko fiye julde nde ñiiɓ nde o iwi Irak o feƴƴi Égypte o yahi ha o hewtoye Makka ka burure ɗon o acci ɗon ɓeygu makko e ɓikku makko bajjum o fotti juuɗe makko ɗen o wi hon ɗum ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة Allah mi honni ɓengure anden e ayne nde maraka reme واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
لماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة ألكم يودري دونك في بنين جلد تبي إبراهيم عليه السلام mawnini fiyake julde nden ha sinki hoɗo tawi ko sinki hoɗo gonko fiyo julde nden ñinne o hattali waɗugol sabu on o hoolorali waɗugol sabu on tun yilti kadi o fotti juuɗe makko ɗo wi rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a jomi mi torike ma waɗa min ñinnuɗo julde waɗa ɓeygure ande ñinnuɓe julɗe allah mi torike ma jaɓana du'a ma si an oɗo juulowo no dara téléphone juulowo no miijito probléme ji mum ka marché an e oɗo on darodo yeeso allah subhanahu wa ta'ala mo beeno ari fi jodde julde muɗum nde on tañi dawnoyta idan nde ɗo julde allah subhanahu wa ta'ala waɗinde ko nde haɗayde bone ko nde montayde bakkatu ko nde addayde moƴƴere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo hiɓe faala hollude yeetade sahabaɓe maɓɓe ɓen ko honɗum nde julde jogani neɗɗo juulowo nafoore ko adna ɗo tawi wona wigol tun juule yonata ko ma ɓanginana yimɓe ɓen fii honɗum ɓe juulata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗi misal ɓe maaki ara'aytum law anna naharan bi baabi ahadikum يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا بلى قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا nelaɗo maki yeetelan si caangol no ili rewi e dambugal goɗɗo e moɗon ñande wo o yaltay laabi 5 o looto e ngol caangol irgol fiƴƴi ka dambugal makko ene heddoto e tuundi makko ndin goɗɗum tawi o wayne laaɗo on ti ko woni saltiɗuɗo o ko o tuunira o si caangol no rewi ka dambugal makko ñande wo o loototo ɗon laabi 5 o heddorta tuundi nelaaɗo maaki awa ko ɗum woni misal ɗe julɗe 5 allah no montira sabu majje ko neɗɗo faljata ndaara ko neɗɗo faljata jento ko neɗɗo faljata wowla ko neɗɗo faljata mema palje ɗe watta ɗen hakkude ɗi waktuji ɗo allah monte sabu ɗum ɗiɗo faljareji maɗa idan ɗum ɗo no jeeya e naforeji ndeɗo julde haray ndeɗo julde no haani ɓeyden wattandila e mayre hara wana argol nde ngol tun argol ngol ko hunde ɗaɓɓande kono seytane hawre makko nden no tiiɗi ko waɗi si o tawi o wawatama aminde o wawatama hilninde goɗɗum goo ha ronka arde juulugol ngol ta occirtama non tun a fokkitay kadi o jokta ardum naata ka juulirde o naata wona juulugol o ari woyi ko ari ko bonnugol julde maɗa nden ko ɗum waɗi watta yila moƴƴa a wiyay allahu akbar tun o wiyama anditi hunde kayi piiji buyɗi hakkilma yatano e mum nder jonde maɗa nden ka marché si a naati ka julde hakkilma ko yaha e mayre andita ko wejjitunoɗa buy idan ɗum ɗo ko golle makko si tawi a golli gollaki emo gollali on fof mo andi ko on gootum o waɗamo o wawi o haɗi mo arde juulugol e an mo ronki haɗde arde juulugol kono haɗuma waggol hakkilma kin ka julde on fof kon perduɓe أيها المسلمون وأعظم من ذلك كله أن الصلاة مناجاة بين العبد وخالقه اسمعوا إلى هذه المناجاة بين الله وبين عبده يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ndeɗo julde
ko nde hiwar ko yewtere ko sowdodiral hakkude neɗɗo on e Allah subhanahu wa ta'ala. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓe fillani en ɓe itti Allah subhanahu wa ta'ala wondema neɗɗo fof e men si o darike julgol julde makko nden so wi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala wi ay jiyaɗo an o yettilan. si neɗɗo wi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah wi a jiyaɗo an o yettilan. si neɗɗo wi'i arrahmani rrahim, Allah subhanahu wa ta'ala wi a jiyaɗo an on mantilan. sabu wiigol Allah ko ɗuɗuɗo yurmede, komo yurmede mum lannata hinde duumi ñande o ñande, ɗum ko mantore noon. idan so wi arrahmani rrahim o wiya jiyaɗan on mantilan. so wi maliki yawmi din o wiya majjadani abdi, jiyaɗan on mawninilan, o teddinilan. so wi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in o wiya awa jiyaɗo an on ƴetti ahdi hakkude amen. a ƴettani Allah ahdi, a rewata goɗɗo sina kanko, a rewata jinna, a rewata malaika, a rewata waliyaɓe, a rewata hay fus. idan rewgol goɗɗum goo ko wona Allah hiɗa wolde ɗum ɗo ñande wo ñande, ɗum ɗo tun ko musiba, ɗum ɗo yoni ko perdina goɗɗo, yoni ko ukkan goɗɗo fitna. ko waɗi kala bani adama wonɗo wo wonɗo mo dawɗa ñande wo kamum laabi sappo jeɗɗi fenanɗamo kon tañiɗa wonta hakkude moɗon. a ari subaka a ƴettani Allah ahadi laabi ɗiɗi, a ari fana a ƴettani mo ahadi laabi nayyi, a ari alansara a ƴettani mo ahadi laabi nayyi, futuro a ƴettani mo ahadi laabi tati, ge ƴettani mo ahadi laabi nayyi, ɗiɗo fof laabi sappo e jeɗɗi, darɗe sappo e jeɗɗe jultade waktuji ɗi joyi. darnde kala ƴettanayi Allah ahadi, a rewata hay fussi wona kanko. ndaari ko noddata ko jemma siko kanko tu, ko jonnaɗa ko wirdete kon, so a gayni ko noddata kon, wiiɗoma ya janngu yaasin capanɗe addanma du'a yaasin on, ma waaɓiya ma fatihi ma wano ɗi wayi. ndaari ɗen inɗe arɗe ɗon site ko inɗe Allah noon. idan sa wi ko Allah tu wonɗa e noddude ɗa noddi goɗɗum ngo kowona Allah, a fenani Allah go ɗiɗi, a kafidi e Allah, mo kafidi e Allah hara heɓi probléme. si neɗɗo wi Allah mi torikema fewnu men faade e laawol fewngol ngol, o wiye awa ko wonno odanma ko landiɗa ko. kono ɗattorade Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewne laawol peewal, fontuɗo deftere yeeso ma wowli wo a ƴettata, wiira ara on acce hakke allahuma salli ala sallam amen ey ta sonke hoore amen, ɗattori Allah to alaka yo jaabo. par ce que a wi yo Allah fewne, a wiya kadi yo fewne tun ko wiiɗa ko siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, a précise ko laawol hongol falɗa yaade muɗum. Allah fewnu men laawol fewugol ngol, laawol ɓe neminɗa e hoore mum ɓen. man hum annabiyuna wa suhada wa salihin. idan a wi yo Allah fewne laawol annaba ɓen, laawol yimɓe moƴƴuɓe attiɓe ɓen, laawol yimɓe yannoɓe seydi ɓe yo Allah naɓe faade ngol laawol. goɗɗo ara wiyama nelaɗo ko ni julde no wiya mi landakima, bal goɗɗo wiya nelaɗo maaki wiya tomi nantuɗon. han joni a serani ɗa wiide ko a julɗo, idan haray no hani watta nayila. haray ndeɗo julde ko sownodiral hakkude neɗɗo on e rabbu samawati wal ard. ayuha almuslimun, hafidu ala dinikum ama wa ala salatikum khasa, fa innaha man hafaza alayha kanat bara'atan lahu min annifaq, wa man takhallafa anha kanat ayatun ala annifaq. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كان جلب هري جلد أن هاني رينو دي دينا مودن كم ɓuri ko o reeni ko jawdi makko ndin, ɓuri ko o reeni ko ɓeygure makko nden, ɓuri ko o reeni ko wonki makko kin, ko waɗi ɗiɗo fof so perdide hara o perdali, kono diina makko kan so perdi ka hara o perdi.
kala ko iwi e jungo ma a heɓa lonto sina dina maɗa kam si junde ma kan iwi jungo ma hara hunde mara hande kadi wona ga wona to si ɓiɓɓe ma ɓen fof maayi si a muññike gootum kala ko muññiɗa ama hante suudu ka aljanna siko jarrabuye hewɗa ka ɓanduma no jeeya e ko Allah waɗanayma kon tawo moƴƴere nde wownuɗa wadde nden ado a nawnude Allah e malaka ɓe windu konti windugol ngol hay so Allah e gollude kanko jogima ko wownuɗa julde kon fewndo selluɗa ko wownuɗa horde kon fewndo selluɗa moƴƴereji ɗi wowɗa wadde ɗin fewndo selluɗa ko sabu nawnar nde haɗi waɗaɗi hatta baraji ma ɗi winde isan jullo maɗa perdi kono siko dina maɗa kan ɗum perduɗa honɗum heɓata hande kadi mo perdi Allah hara o perdi fou perdugol Allah ko perdugol dina muɗum kan Allah danden ɗum idan ala ko woni perdi hewti yeɓorede julde ko waɗi ko ndeɗo woni hoore laawol ngol haray si neɗɗo o reeni ndeɗo julde no jeeya e ko heɓata kon julde nden wonanaymo sabu daɗugol naafiqaako sabu no jeeya e alamande naafiqiɓe ɓe yeɓugol julde no jeeya e alamande naafiqaatu wongol neɗɗo on tuma fof o dari juulugol a enne ko hoye julɓeɗe o dari no jeeya e alamande naafiqaatu mettegol neɗɗo ko o neeɓi kon ha nder julde so tawi no mettema ko neɓaɗa nder julde kon haray hulu sabu ɗum ko min alamati nifaq nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe makanayno bilal arihna biha ya bilal fowtinir en julde nden la arihna anha wona walle yalta julde fowtoɗen na ɗum de ko wallu en naaten ka julde fowtoɗen na walle yalta ka julde fowtoɗen idan ɓittagol ma wongol ka nder wontima a weltaki tuma fof naatoɗa ka nder juulirde an hiɗa maapi hiɗa miiji si gaynete yalta yaasi heyɗintin imanu ma o moƴƴa hara no woodi ko manque maɗa idan abdoullah ibne mas'ud radiallahu anhu wi min mi yi'ino men yani kamɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe wi ɓe ndaaririrayno hakkundeji maɓɓe lundatano ko julde nden sina naafiqiijo tawɗo kadi naafiqa ko mum gunno annda haray neɗɗo julɗo on no haani anndude ndeɗo julde wona si a faalaya waɗude julde nden ko Allah subhanahu wa ta'ala noddi yamirma o yamirtama noon juulugol o accire ma tawa ko an juuli tan faaliraɗa noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama yeetiɗo e on Allah wi en juulu na ɗon hattunode nde o wi Allah wi en juulu o yeetino en kadi ko honto Allah wi en juulu ko honde Allah wi en juulu honno Allah wi en juulir kala ko accura ɗum ɗo haray watta ila moƴƴa si ndeɗo julde moƴƴaali hara hay hunde moƴƴaali no jeeya e ko watta sabu ha subhanahu wa ta'ala jarribo yimɓe wongol julɓe ɓen yeeboɓe ha yeeba hay ndeɗo julde hay ko ɗum heddi korka ko laawol gotol e hitande zakka ko laawol gotol e hitande hajji ko laawol gotol e gurdam ko nde julde ɗo woni hakkude me Allah ñande o ñande ko nde watte laabi jowi ñande o ñande si ɗum ɗo taƴi haray hakkude me Allah jokko ngal taƴi idan haray wakkilo ɗen mawnino fiyake nde ɗo julde daranoɗen nde no haaniri noon ande neɗɗo juulowo on ko honno o haani waɗude so en ndaari e nder yaasimo wonɗen on nokkeeli buy sino juuleede a ndaari ka juuloɓeɓen fewti toon kamɓe woni e fewti noon tawa no hulɓini yimɓe buy e yimɓe meɗen ɓen hannde Allah dandu si nawni ñaamete kippete lekki ko satti o ki soodete danki lamtane ko satti o ki yoɓete kono kippowo fii o nawnuɗo yo juulu fanɗa mo yiɗano waɗa ɗum makko mba naata e labtane waalo lewru lebbi ɗiɗi hata accina juulugol few tawa haqqille ɗella ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe newnanaali hay e neɗɗo gooto accugol julde sina neɗɗo mo tawi alda hakke tawa annda honto o woni si wona ɗum fii a wawata darade hatta a juulay fii a wawata jooɗade hatta a juulay si a wawali darade juula ko ya jooɗo sa wawali ko ya waalo
so tawi a wawata meminde ɓandu ma ɗum hay fussi wona ɗeggite ma ɗo ko ya waɗi ɗeggite sujude ruku idan julde nden nde accaka so tawi e welsinike ɗum ɗo haren hulɓinani en ɓeyde watta nde ilatorɗen Allah subhanahu wa ta'ala ko Ibrahima torino Allah kon rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a toro Allah an e ɓeygure maɗa nden yo Allah waɗo ñinnuɓe julde sabu so ɗum ñiɓali haray hunde ñiɓali aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أمرنا بإقامة الصلاة وجعلها من أسباب الفلاح والرشاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها المسلمون اتقوا الله وحافظوا على هذه الصلاة حيث ينادى لها فإنها من سنن الهدى وإن التهاون بها وتضييعها وتركها من علامات الردى والاتباع الهوى ولقد رتب الشارع الحكيم على ترك الصلاة عقوبة في الدنيا وعذابا في الآخرة يقول الله عز وجل في عقوبتها في الدار الآخرة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وقال عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وتوعد اللاهين عنها بالويل وهو واد في جهنم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يتي الله سبحانه وتعالى قالوا الله يمر دو en yinnugol julde o wadi nde julde do sabu e sabuji malore en seedo ala rewete e gonga sona kanko Allah en seedo Muhammad ko jiyaado makko be kafa si o kafali e Muhammadu ala hay goto mo kafata den toro subhanahu wa ta'ala yo julde ne laado e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen kono julɓe hule Allah subhanahu wa ta'ala reeno ndeɗo julde reenugol julde nden ko eɓɓangol fewndo mayre on wona ya accu ha waɓtu on hewta eɓɓa ko honde juulirta ko yaha eɓɓu ko waɓtu on tawa e ma ɗon tawa kala ko nanguɗa e golle ɗe yahata ha natta nde waɓtu julde nde tawa si leyre juulugol ngol yoni a hettanto yagol juulangol wona taw a juuli o nde hettiɗa so tawi ko nde hettiɗa o juuluɗa haray ko a julɗo goo an kadi wona e jokkuɓe yimɓe feƴƴuɓe attiɓe wonɗa Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi nde ɗo julde hinde jeeya e laawol peewal ittugol bote yeeba nde ɗo julde ma accande ko maande e maandeji halkaare kala neɗɗo mo yiɗa no itta bote e julde neɗɗo mo yiɗa no welsindo julde neɗɗo mo yiɗa ko nde faala o nde hetti o no faalira o ko juulata a yi neɗɗo jogiiɗo maande e maande malkise ɗum noon haray no heewi hande e jama julɓe ɓe moƴƴa ka saffawol worɓe ka saffawol sonnaɓe no to moƴƴa ɓe tawata juulay kono noon ko nde hetti o juulay kono noon kono faalira o juulay kono noon kaka faala o ɗum ɗo wawata wadde neɗɗo julɗo idan haray welsinagol nde ɗo julde itta bote mayre ko ala ala mandeji koyte kon halkare yo Allah dandu en ɗum ko mande kadi e jokkugol beleɗe holli neɗɗo on ko beleɗe makko ɗe woni moye sarɗinande wona joomi makko haray oɗo waɗɗo sariya Allah subhanahu wa ta'ala nde wonnomimo andi ɓiɗɗo adama on ko ma piiji ɗiɗi jokkamo sa wiyaymo yo waɗu a yiyatamo kon ɗon heɓata si a wiyay yo accu a hollemo so accali ko honɗum watta ɗum ko jikku bani adama ko ni o moƴƴinira kala nde wiiɗa bani adama aɗa waɗna Allah hunde kaaro jel yonnatami jikku makko noon idan o holli en nafoore e moƴƴere ko woni kon e waɗugol julde nden joni noon ɓayno woodi salotoɓe kadi tawa juulata haajaka e juulugol bal accata hay juuloɓe maɗa juulira ɓen kadi no woodi hara woɓɓe maɓɓe ama inde nden ko inde julɗo hara ama sa wiɓe hinaɓe julɓe on haɓay kono hara alhaali maɓɓe on ko no way idan subhanahu wa ta'ala o waɗi lette yagginirɗum ka adna ɗo e lette ka laahara fi o neɗɗo saliɗo juulugol ɗo ndaren
suratu Maryam Allah subhanahu wa ta'ala o janti yimɓe moƴƴuɓe ɓen annabaɓe ɓen fuu o jantiɓe ha o gayni yilti o wi lontike ɓaawo ɓen yimɓe moƴƴuɓe ɗon lontiɓe goo ɓe yeebi julde nden ɓe jokki beleɗe maɓɓe ɗen ɓen ɗon ɓe yahay ko wiyete ko gayyi ko honɗum gayyi ko nokkure wonde ka nder yiite fa halafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna gayya arti ɓaawo ɓen ɗon woɓɓe goo ɓe tawata juulugol wona haaju maɓɓe si ɓe yahi juulugol ngol fayda ko ɗum woni haɗa kamɓe mo yahale ɓe ɓurda subhanahu wa ta'ala winam ida qamu ila salati qamu kusala yura'una annasa wala yadhkuruna allaha illa qalila si dari ke juulugol fayda tigi tigi on ko darde e ngamelo jantata ko Allah si wona seeɗa on seeɗa kadi tawa haqqiltake sabu so tawi neɗɗo no wiya subhanallahi o anda kon woni haalde so wi la ilaha illallah o anda ko honɗum o wooli o wi allahu akbar o anda ko honɗum o wooli qur'ana ko janggata ko anda ko honɗum a anda sami allah liman hamida ko honɗum firi an hiɗa wola ɗum haala janana anda ko honɗum woni kan modi ɗum holli a kondidira julde maɗa nden si goɗɗo fokkitiɗo joni wonelgol sino jangga sino wara nden ha o wawa nde o anda sendira hakkude yennore kona yennore jarnore kona jarnore so nata nder tomo jooɗo duuɓi nayyi duuɓi joyi duuɓi jeegoo ha duuɓi sappo ha duuɓi noogay hiɗa janngude fatiha ñande o laabi sappo jeɗɗi anda firo maggol modi a soobinaaki e dinama kam a soobinaaki sino aɗa wawata janngude simore wotere alhamdulillahi rabbil alamina duuɓi noogay ñande wo janngande laabi sappo e jeɗɗi tawa anda firo mayre ɗum no fira e français waali no fira e anglais waali no fira e pular waali no fira e ɗenɗe ɗen fuu a jooɗata ko 24 heures ɗe firde fatiha hara wawali ngol ko yoruɗa hoore wo idan ko ittere yili angal mawningol haray wattane yilay ɗum moƴƴa neɗɗo yo eto anda ɗo woni e juulirde ɗin ko honɗum woni wolude o manta woni ka o aybinayi woni o toroto woni ka o bugoto woni eto anda ɗum ɗon ko waɗi no jeeya ko ɓuri hulɓinade nde wowlanta Allah anda ko ɗum ɗam o wolande idan haray o holli lontoto ɓaawo ɓeeɗo lontal yeebaygal julde ɓeeɗo naato hey yiite wiye gayyo aldande jeede maɓɓe wono noon kadi o humpiti en fii ɓeeɗo yimɓe naatoyɓe ka yiite hunde nde waɗalta ko waɗoyeyde ko fii honɗum qur'ana no wolana en ɗum ko fii yen rentoɗo e laawade o holli wondema si yehi haa ɓe ka aljanna naati ka aljanna ɓe ka yiite naati ka yiite yimɓe aljanna ɓe nodde ɓe ka yiite landoɓe istihza an bihim jalkitugol ɓe wona fi andugol ma salakakum fi saqar onon ko honno warruɗon ha ukkiɗon e ngeyiti weten sara on fayi on ndaaren jaabawol ngol ɗo kiijune pet ɓe jaabi qalu lam naku min almusallin wa lam naku nut'imu lmiskin wa kunna nukadibu bi yawmi ddin wa kunna nakhudu ma alkhaidin min jeeyanoka e juuloɓɓen ɗum woni go'o ko addi men ɗo min haajanoka e okkorgol mo ala ɗum woni ɗiɗi ko addi men ɗo min te faano ko dagi ma ko harmi kam min faala o min rewayno ɗum no jeeya ko addi men ɗo min wino darngal na goonga ɗiɗo piiji nayi woni sabu ko naɓi ɓe tonkon ɓe jaabiɗi joni noon fii watta a wowlu ɗin fiita fiɓɓu ɗin yaha tawa ko perdi marɗa o haalan ma ɗum ɗo kisa fii a rento idan o kambani ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata no weltindi e julde nden juulay subaka kono tumanange toowi juuli fana o tumanange mutoyi alan sada kan itte sikke futuro e geeƴe ko heeɓi feere o ɓe yimɓe ɓe tawi juule kono ko ni ɓe juulirta ɓeeɗo wi fa waylul lil musallina alladina hum an salatihim sahun lette wodani juuloɓe ɓe tawata ɓen e julde maɓɓe nden hiɓe welsindi idan haray an oɗo neɗɗo julɗo andu a wawata wonde julɗo a juulata neɗɗo on haysi tawi ben makko ko julɗo haysi nena makko ko julɗo haysi bolonda makko on fof ko julɓe haysi ko inde julɗo o jogui so julɗa ko kefeero wawata wonde ko a julɗo a juulata si nder suudu mon ɗum fof ko juuloɓe a juulali ko a kefeero haray hana resneɗa a julɗo hana si ben ma maayi ɓe juula e a juulata a ronataɓe ɓe ronatama par ce que ko a kefeero neɗɗo mo julata wawata wonde julɗo nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki al ahdu alladi baynana wa baynahum assalat faman taraka faqad kafar
ahadi ndin hakkunde amen e maɓɓe ko julde nde mo acci julde nden o keferɗi idan mo juulata wawata wonde julɗo haray ƴetoɗen toppitoɗen nde ɗo julde anden haray no jeeya e ko neɗɗo wallinorta e andeji ɗi ko adna ɗo nde julde subhanahu wa taala wi wasta'inu bisabri wassalati wallinore julde e muñal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kana ida hadabahu amrun fadia ila salat tuma hunde mapinno nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam ɓe immoto ɓe juula idan haray julde nden ko hunde himmude nde tawata julɗo no hani wattandele e muɗum toro Allah subhanahu wa ta'ala yo al arski yindugol nde ɗo julde hala waɗali en juuloɓe julde naafi rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim allahumma arina alhaqqa warzuqna ittiba'ah wa arina albatila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin allahumma habbib ilayna aliman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna alkufra walfusuq walisyan واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ذوي أرحامنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتال